Conducted on 26 October 2017. Riri bururi ugumirwo ni ndugamano ya kiuteti gikundi kia ahuri biacara Nairobi ni moritie muingi guthingata thayu hindi na thutha wa githurano kiria kirigirirwo gutabanio muthi wa kana kiumia giki. Constitution nominates you as the Matongoretio ni muikariri giti wao Wilfred Kamau ni marakumithiria ateti aria maracogera muingi handu ha kuhunjia thayu na wiguano. Tunaomba mandugu zetu ambao wako kila mahali, hata Nyanza, hata wapi, sisi tuko tayari kuendelea na maisha vile tunakaaga tukiwa wa Kenya. Oho ndanaga kumenereria ngwataniro ya NASA kurumirira mirurungano iria makoretwo magitabania mahinda kwa mahinda, akiuga harurungania aya ni makoretwo magithukangia indo ciao, undu uria ugite ni ciiko cia unuhi uria ni mugaru na watho. Wakiandamana wacha waandamane, lakini wajue juzi walikuja wakaiba vitu zetu na wakabomoa manyumba, wakapiga magari. I don't know why, lakini kesho tunawaomba, sisi tunawaomba tu wakuje wafanya maandamano yao, lakini wasiguze mali ya watu. Gikundi giki kiugite no giguthie na mbere kugitira biacara hamwe na njiarwa ciao. Ngiribotera Kameme TV, njitagwo Wangeci wa Jane.